4 तारिख डिसेम्बर सालमारिवो हाकतरनि केबिनेट CAB पास खालायजाकमानि यागुलो जों नुगै मानखा हाकतर हास्टेतै नोटिस गोनाङैनो उफ्ला काफ्लांलायमानि तेव बाहायकेनो जों नुगै मानखा हास्टेयावबो ओ बिल पास खालायजाखांखांके त्रिपुरा सारकनि आइडेन्टिटी क्राइसिस जों थांनाय आबनि बागै जों नुगै मानखा त्रिपुरा सारकनि बिसिङाव ओ बिलनो केबिंगै दालबिदाल मुभमेन्ट दालबिदाल एंगेल दै खरां दै सालायमानि तै जों दिनाव बाहायकेनो नुगै मानखा जयन एक्शन कमिटी तै दालबिदाल थुंग्रों बदल स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशननि पालबाक्सा खरांबाय बिस्कांनि जरावो हास्टे गोनाङै स्ट्राइक खालायजानो थाङै दंमानि जोङो बाहायकेनो स्राय बरंनि बिसिंथिनो खाना लायनाय साइमान लायनाय एबा हासेनि त्रिपुरा सारक बिस्कांनि मुभमेन्टनि बागै बाहायके तियार दंनाय जों सिलायनाय आबनि बागै साइमान लायनाय अब हायकेनो चिनि खरांनाय दंनाय जत ताहुकतै बुहुक संनो चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाबो लामजाक सगो जों दिनि चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाबो खरकनै नारवाय मानखा अनि yang याग्रा फाचिं आचुकजाक जयन एक्शन कमिटीनि कन्वेनर एबा हनैमानो बरक पिपल ह्युमेन राइट्स अर्गानाइजेशननि सेक्रेटारि जेनेरेल एडवोकेट मोजां एन्थनी देबरमा सारनो पुइलानो चिनि खरांगो लामजाक सगो लागे हामबाय आतेयो बाहायगोनानि याक सिगलाव नुगै मानखाना TSF नि प्रेसिडेन्ट मोजां बिश्वजित कलय बनो बहायनो चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाबो लामजाक सगो बायब्लाखनो हामबाय चिनि खरांनो चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाबो जों पुइला जेंमानि फाजिङावनो आं सार एन्थनीनो सोंनानै मुसुंनाय जों दिनै नरकनि प्रेस मिट नुगै मानखा प्रेस क्लाब नरक जे दावजाक आजागाबो नरक सानानै जाय टकखा CAB चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै बोसोर जरतै किरिमा सिंजा हाबनो जेसा केपानो त्रिपुरा हास्टेबो इमप्लिमेन्ट खायनानै केन्सेल खालायनानै बागै नरक बाहायके थानजाके पालबाक्सा मुभमेन्ट थांनानै साख्लाय मुं रखा ओ साख्लाय मुं ओ वान शक मुं त्रिपुरा सारकनि त्रिपुरानि लाइबुमाव कायसा मुं कतर कायसा मारि कतर सिजागै थांनाय हनै हास्टेनि जत त्रिपुरा सारक वान सागो ओंके ताबुकनि इन्टारनेट आं साइमानानै मुसुंनाय साबो नरकनि और मथावो पालबाक्साके खरां तिसानानि थाङै दं बुहुर बन खालायजाकनाय गदाल खांनि खुक्ति तेविसा खोनानानै मुसुं जों मियावो 6 तारिख सारिखौ जों मिटिं आसुक लायखे जत रिजनल पलिटिकल पार्टी ताइ CSO सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशंस ताइ स्टूडेंट अर्गानाइजेशंस ताइ NGO रंगति आरो जों कगलाम चाप लायखे जता जों केप सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न बाहायका कासनाय हने जों कगलाम चाप लायथानि जों अबनो जों सापर्ट मांका जत पलिटिकल पार्टी ताइ CSO NGO स्टूडेंट अर्गानाइजेशन रक पालके फाइ जों एकटा कमिटि खालायखे आ कमिटिनि बेनारो जों सारा त्रिपुरा जों बन दागुना हेन डिसिसन ना लायखे आबनो दिनै जों प्रेस कन्फरेन्स साख्लाय जागो आरो जों चिनि रिजनल पलिटिकल पार्टी जे INPT NCT TSP गते जों ताबुं जे गभर्नमेन्ट तंनाय IPFT बनोबो जों कबकजाक जोंनो सुबादि हनै गते जों TPF बनोबो जों खबर हजाक कक्तुं हजाक बरोबो एश्योरेंस खायो जता बरोबो चिनो सभा खालायतनि बरोबो पाल कायसां नाय हनै हंगा तिनि तामन बागम जों कायसा प्लेटफर्म मा फायखांखा खाय अमतिनि कुनो कायसा पलिटिकल पार्टी नि एजेंडा या कुनो कायसा अर्गेनाइजेशन नि एजेंडा या अमंका पूरा चिनि त्रिपुरा चिनि बर दफान बागै तामन बागै तिनबो तिनि किरिमा हिस्सा जों तामन बागै तिनि सारा त्रिपुरा पारालाइज खायसों बन मा दागुखा हंगा गावनो जता जों थानाय 29 तारिखआव जों होम मिनिस्टार अनरेबल अमित साहब जों माले फायखे जों आरो जे चिनि लाइबु मानतै चिनि आरो बाहायके जों कमरखा बाहायके जों कम बरगं थांका फातन फायनो बाहायके बिसिं थाका बरन जों सायखना रका चिनि लाइबु मान बाहायके बर नष्ट खायके रमनि ताबुक राजभवन बुस्कांगो चिनि राजबारि बुस्कांगो जे खुदिराम बासु ताइ
population guptan mukti rok tongmani aborno sung saikhanar ka jata aborok cintirpa laibumo kuno manul jak sakri bon bahika ora bon mukti angko bono nukjaka jata sine ohano borok destroy khainani sine culture destroy khainani sine hukmu mukmu pura dongsa khaina bagai bor aba ke khlai hone sung saikhanar ka gabon bagana sungamo saka jenara je Bangladesh ni jeta Hindu Bengali jeta borok persecution khajagoi tong aro satok pitok jagoi tongo amon bang bona asore na hanai ngase ngobon saka bono je boron nang asore na hanai je sai tong mani sangaki no sine raja tongprun simin sanga bono sang khlaijak Indian se sang khlaijak ni saka kintu je boron no sang protection ruwa keba nang tabo sai tong protection na hanai a boron no tini o je protection ranai rong no chini bor rong no tipa sa rong no chin bor do phar no sukul gui bothari nono joto dikini nono komor rui te nono chikon sa khai songko jata population kom khai phuno ka borok chini joto administrative power political power socio culture economic power bor joto sengi na bakya ane sing sai khana ka angkai obo ahai sing tong angkai nang khoroksa home minister government of India nangui tongai nang bahike o Tripura hani Tripura sarong no indigenous borong no nang bahike mono protection nai mono socio culture economic te political and bahike nang protection nai ane saka angka bapur ko wala jage bo kaisa kagos nai bo sikya angkabon bagena singtini citizenship amendment bill no sang oppose khayu strongly je bono rasa khide hanai anga takase point mo sang obo saka je bono tini Bangladesh Hindu Bengali ni tongo bor 2 crore aja ka tongko 2 crore por aro tongko ngan tini citizenship amendment bill hane jokhan ta runani hane kan bor aja kan joton or 5 pebi sinai plus aja kan je muslim rok borno te sato pitok nai non jaga India ose nor thani nga bor bai to magnor phainani nga Tripura hawa to sang officially to sang 738 happen unofficially to sang more than 50 lakhs ngachin bor to matra 12 lakh ase ngachung wansung na di je bor bahika population bangi thangka nga aba hai jaga nang bahika rokha khainai bahika kasonai nabo bosum bono sanglaikya abon thani bin thani kuno jawab kare nga bosawo 31 December 2014 आज asuk jora deadline raja katobia raja abon porate je phainai borno sang rohnai nga ta prashna phayo je bon kuno systematic totong jeta a 31 तारिख December 2014 no identify khainani mon kuno document system record system to haba krai gaba haba hai simchen no kok sau project tini phainai khana phaina borok boron bahike cut off year we no boron bahike stop khainai nene kuno mechanism to abo krai gabaro krai chung jokon chung saiman hoga kai chung tini nugu tong tong jata sin boron bahike dongso khaina nai borok abon bangena chung sajak adino chini honorable chief minister Biplab Deb Bobotongu sang abo salai jak muine hawle je hani busa bor chief minister chini hawakai chief minister sabo joton phatan phaine romangsi aba haike busung salai jak aga aboronu tuino sang miyawa jeta meeting khlai furu sang okok share khaika share khaimene bisungo jotono mana pal khai gosila ke aw sang obono tui indefinite sang bonma dang ona Tripura hawo sang jata central government ma phunumai jata sang obono gosia gamon sate satan sang obo nugui tongo tini tsf rok jata national jata kaisa wing bor kaisa member notice usudin organization parabo 10 tarik bonna gujak pura notice bonna gujak hanga aborok bai gadalui tai chini je Tripura hani jata civil society political organization उनका उसने ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कॉक्साब लिखे मिया वो कॉक्साब तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कला लेके जरा संग पाल खाई संग त्रिपुरा सा तो फने गई संग पाल खाई संग अपना अपुष खाई नहीं अपना संग जे चिनी दाबी मानी ऐसा संग अपना संग फाइट खाई था ना हने संग डिक्लेयर खाई मनी अब निया को लोनो संग तीनी अब आहे के डिक्लेयर मा खाई का कॉक्साब ले पने पड़े संग और नुकजा खा जाता संग कुनो particular political party किबा कुनो particular individual organization आके खलाई टंग खाkai
chino choba khaiman khorang khanang la khane hanga chung jokhon te tiprasa chung pal se chini obo dukho kosto chung mane to hanga chung pal khane chire khoglai nei pal khane chung theke thele nei ne chung gosilai chung tini oba heke tirpa pura bon hne chung mada goglai karon tamne bagi hanga chung kemane against hoya kono community ne against ya tam ko chung oro buini hanu basaro chung tubui phaimani yagulo chung nungja kha chung bahike borok circle ka chung bahike joto dige ni education pora lekha ni economically ni politically chung bahike circle jaka am bangsi tong kesa mungkha ha kari kha bolong kari kha kheto kari kha teiba teisa kari kha jotono bong muing tham ke jotono bortlang thangbai kha anga tini chin thane tam tong chin thane ri sudu se kari kanna ni chung pura langta khai khir ka borok amon bangse sing je chini talang thangja mono sing taisa phiruguri de sing tini sanu so kono dino thangi tongna bangi borok munu sungi bin kasa odikar tong bin kasa right tong je borok do farok tipra sarok kusum 6-7 বছর অবা হেকে 1000 বছর খাইছেন তিনি রাজা নই তঙ্গি ফাইমানি সিন রাজবাড়ি নুগুই তং তং আবা হে লাইবু মানে তুই ফাইনে রকস তিনি সুকরুক জাগে তিনি কমরি থাঙ্গই তং গাকাই অবশ্যই কাছে অধিকা সিন রাইট তং তং जों সিনি দিমান जों খাইনানি অবশ্যই রাইট না কে অবশ্যই নে মিয়া সংমং তেগেসা তং যে 9 তারিখ নিসিমিন নরগনি যত তীব্র সারংনি নানি মান তাবুক আ স্ট্রাইক ফুংনি বুহরু নিসিমি সেংনাই হাসেনি লুকুরক ন অবন্দ ইয়াক নানি বাগৈ খরাং দিশানানি বাগৈ বাহিকে কয়মং নারংনি जों যতনো কয়মু মানারগো কারণ অর যত তীব্রসা মানে যতনো সম্পাল যতনো কক থাইছে সানাই যত তীব্রসারক নর যতনো পাল খাই আদিনি ফুংনি 6টাनि सिमी जों सिनि बन्दा गगजाक आजरा जतनो नर पाल खाइ जे मानसा जतनो फाइबेदि फाइ पाल खाइ ताइ जे फाइमे रक नन एलाकारगो नर लामाका सुदि दुकान रौनो ताखलुदि बाजार रौनो ताखलुदि स्कुल फांस ताखलादि अफिस रौनो को फांस ताखलादि जे लामा किनार हाइवे तनाय नर जता हाइवे रको ब्लक खाइदि अब कारण सिनि साइसुंनि 사무기야 뭐 빨리 사무 덤케서거로 동의 ซึ่ง যত পালকে ফাই ซึ่งআমরা কাছে ইনিশিয়েটিভ নাখা আর যত তীব্রসা যত নরক তঙ্গ যত ইয়া কাইসা খর কাইসা ইয়াপলে কাইসা কাইসা আর যত মাগুংলাই আমন বাগে সিনি কয়মংনাই যে জায়গা নরক তঙ্গ আ জায়গা নর অঙ্ক বাইদি বুড়ি চলা শিখলা মুরা বুড়ি ซึ่งযত অঙ্ক বাইদি অঙ্করি সিনি বন্ধ ซึ่งবাহেকি ซึ่งফুলফিল খাইমানাই सिनि जे दाबि माया साक आबनो सातनो बागे आं जत सिनि बरक दफा ता तिब्रासार जतनो कयो आं हायनो हाय पाइथागोनि फाजिं फाइबरेन आं तावक सोंनानै मुसुंनाय सार बिसवाजित नि थानेबो जोंथ नुगै मान खानरक टीएसएफ नि लुआजि मुंबाई सेकांगबो खमुलुं रगो अबिलनो सेजावै आबनि यागुलबो सानजाजराबो मुसुल खादुमानि रेलिलक तै अबहायगेनो जे 5 तारिख डिसेम्बर सालो आईएनपीटी तैनो टीएसएफ गरंगिनो हाईवे रोड ब्लॉकेज रेलवे ब्लॉकेज रो खाइजाखा गे जों खानाका अबहायगेनो कक्टमा जे 10 तारिख नि सालोबो नेशुनि लुआजि मुंबाई हायनो हाय सारा नोटिस बद्द खाइजागनानि थाङै दङ गाबनो निथानि साइमानानि मुसुंगो जों दाबो खानाका जे तिनि प्रेस मिट नरकनि जयन लिजत पालखे 9 तारिख नि सिमिनो जागो बन खाइजागना थाङै दङ ओंके नेशु तै ताबक नरक टीएसएफ तैरो सिविल सोसाइटी जत पॉलिटिकल पार्टी मिलिवै जेबे बन खाइना थाङै दङ आ जागाव नरकनि भूमिका तामो दंनाय नरकनि साख्लायमुं तामो दंनाय बतिखे नरक वानसगै दङ बिलनो कासुनानि बागै हामबाय चिन खरांनो चिनि अजरा जनरि मानि बागै पाइप्ले हामबाय चिन ता खुरमजि दङ Koka haisi CAB to sing from the beginning Chiniti Prahawa Joto organization sing oppose Kale Payo Tama IPFT, Tama NPT, Tama TSP, Joto organization, even civil society also. Guy Hypano Chiniti Prahani voice no center rock Kanaya
Tahu ni bagi macam saya mana cini hawa ceng minority injak Delhi rock o minority ni boys na khana ni raji kri a ceng osko bro ceng man yang itu. Okay, ang kisi sa just agenda finance ang kisa cap na ti sanam songka. Cap actually stress sadak tongo je Pakistan, Afghanistan, Bangladesh religious persecution. Borong no India wo jagar na ni bagi se okay pass kayo nai jeng thangnai 29 tariko Amit Shah ji Griha Mantri beseng malaikha borokjon bosono a jaga om bujongna na yujeta omo bai kuno notice ni indigenous rok ni Tripura ni indigenous rok ni kuno bini socio cultural tai bini mante shok tai enti bini thangnani basina enti bin kuno osubidha ngalak amon bosono bar bar bujongna na yu Piaba happen chini confused obono tongo approve haino one side chebi pass khane bagi bo chaite goi tongo phatar hani bono citizen bagi angiman abo UPO effect nya kitu most of chini Tripura hawang kai tip o Tripura hang kai Indian bising jotun chebi pass kai chungno hampering nai kai tabuk chebi actually santha kai chini o actually o chebi tamo illegal migrants on bagi khai jago actually ang kisa samsung ko mo se illegal migrants ni je o issue obaso Tripura issue ya obaso le India government issue si tan bagi himalaya sing saimano srai 1951 o jibipan commission khai poro bhaino clear ka sajak tong je Tripura o illegal migrants refugee rok identify khai jaga afro India government kuno step na aboni kuno bini mentality kare next tasha hani India government commission khaja ka 1961 UN Debbarma commission approval stress manjak tongo je Tripura illegal migration identify odi khajak song approval India government kuno borno post back khainani ba borno bota hore batil khainani apti kuno mane om kuno step na jagya 1997 wo khajaka Indrajit Gupta handle da Anthony na Indrajit Gupta ni commission khajaka ga day by day khajagi tongo fia bamno kuno India government step na ya Tini kheta ma khai ka sono ulta bor no silenci riwoi chini kok chini problem ka bros khanas nai lia ulta fatar hani final no se bor no sep tini bagi se tini India government chinta da no khai tong sigo kintu o hani sound the soil je India sing Indian je Tripura India mar jarman bagi tu sing or minority na bagi sing ma jarang yeble jeng chini hawa socio economics bai segna jang bai sing India mar jarang mania जों अकंनो नो थांनाय 29 तारिखो 29 नो चिनि होम मिनिस्टर जों अमन सारानि चेष्टा खायके बार फेबा अनफॉर्चुनेट बहनि मानु जों बो चिनि कगनो बतिखे बुजिखा जों सायमानिया फेबा बिनि बुखुति अमन बार कोको मोबाइल माने Tripura सने कुनो खति इंगला हंगाय जों नखा चिनि 6 शेड्यूल ताबे एरिया ओ अबो इम्प्लिमेंटेशन खायजागला a koksa pandawo nang sakpang ba Tripura ni different political party civil society different organization ni leader ok thangka bahaiwan chok a meeting call khlaijak mane manage khainani bagai negotiation no thangani bagai da bahai call khaijak bahai ni experience mi a meeting actually jesung nongmani jagani atmosphere nongmani chini hani chini montri tongo chief minister tongo MP tongo thai tribal minister tongo chini khut maharaja tongo tai chini INP tini bijurang khol tongo jogodish tongo chini patal tongo ngai chini ata Anthony bo tongo ngai am hakeno different organization ni tongpayo actually je chini feel khaimani ngai bochono bini je musungmani sanane bosang sakaini bochono ulta sem jawru mane botam sanane actually bochono bujo convince khane bagi se bochono ringtlam hai matong chini problem khana bagi bo abo azara bini bagi angya na haisem bone khayo ang ani my personal ang amon feel khayo bosono negotiation sing ya bosono convince khanya nayo yes negotiation ngai to give and take tong khamo kintu amti kuno proposal osang nogia man ya jaga just sono bo shebino mane no kuno ta khai dia amti se ekta sing naps manuta ngai amai khaino jeng to adin bo sabuka brono jeng to we have to move by democratic way was movement ma khaine
karon obo o CB pass kangkai chini chabon saka den da thanu sakana je religious persecution tong kangkai tini bo bangla hawo Hindu minority rok near about 2 crore near chini omon sabse kirimani near about 2 crore jodi 10% jodi India habo mone khaina di karon religious persecution to khana bangnai borok type se bari nai tabu ga oboshe borok finance ta khaini abo sure ngai Bangladesh ni bangla ko 10 to tabu ni Madhya Pradesh thangla bole borok ni Gujarat thangla bole karon borok o India phaike Tripura kon phainai ke jung habse khoti bunggung nai ka tab 6 scheduled area ni kok sau kama borok jono sane 6 scheduled area to dazak ya o implementation ngi ya abde ko ro sai tong kun problem kari ang sanam ko mosi 6 scheduled area wa tabuk Tripura sa busuk tong 6 lakhs khana kintu chini total population bus near about 13 lakh the 7 lakh robna khang te baki boro to mane general tongsu mane ordek general tongi tongsu mane population tamna chung 6 schedule ba chini satisfy gya kintu 6 schedule tu jodi chini future one so nga chini abu kintu full ongoya tan ba wala sang sai mano 6 schedule area jodi 70% bano rf tong oram rf se kabang ko so plan len tongna ni baga chini bala so kesa bi actually 6 schedule fano ga chung mono chini whole Tripura chung one so go karon obo nini 6 schedule habi mano bro tini baksa bro question khayo gai Nagaland rokai tangi tini CAB na opus khai tongsa bro to full fledged state bole already Nagaland to abo exception ya CAB mane abo implementation singya Mizoram implementation ngia nini Arunachal ILP ganang ngia so ajagne o concept misong ongkhari phaye jeng tini hadino tini wansone badda mangnai jeng je o CAB pasang khangkai Tripura hani Tripura sa tebo microscopic minority o thangnani cha highly chances ebong abo ngnai jeng sure sai mano tangol chinta population jeng tasing usala kya population jeng tabu Tripura 37 lakh pano up to official si unofficial near about 50 lakhs ni tong ga jodi o CAB pasang thaga ga bro joto legal after nin population boro thangso na after nung 6 schedule hino alga population khaigala bole whole state ni population is phajina sumyo ga after ni reservation boro thangso gina mane very mane wan so jane bela khin tongo jaga ga mai jeng buika to basa politically babe omnon na ho on state ni boro on boro omnon politically issue nai mano ke chini hawa ka jeng political issue ni wan so ke sugli ya bo chini survival ni tini hedino phai sok ba ho issue thangai tongnani bagi tei khaksa phaching ang saimanani musong mani recently salta salnai sigango Maharaja Pradut Kishorni social media ni tweet nugui man kha je chandewo hakotroni home minister Amit Shah Maharaja Pradut no ring horka negotiation ni bagi tei obo haibo kogro kongkhorka je Tripura assembly ni ST seat Tripura sarongni je asuk thai tongmani tei kaiba kaidok abo haike proposal dok ri mano ge abo bai ke jeng ke kep no gosiwei jana harman jodi na bai ke gosiwei negotiation no thangka ke sini bagi Tripura sarongni bagi bobo hai kirma singsa bobo hai lab dangnai khoti dangnai abo nang bai ke wancho au je seat bari nai samani je ko ang siuri atau bo ang Maharaja bai mian kok sepayu bobo sawo sung sontusto ya satisfy ya even bobo sawo contract sama bo sontusto ya satisfy ya angkai thing no tongo sung movement to sung khainen nang ma khainai haipono one side nang jodi kisan nahi nai angkai BJP government kintu determine they will pass CAB bro kintu CAB pass kan ekdam total strong determine bro angkai chini movement chung soli ma thongnai chini survey ban bagi chung ban thane option chung ri man nok tono survey ban ma chung tam ri man karon chung ka fight khai tong survey ban bagi tini hai dino chono better option to ta ngai do chung chini first demand mono tongo je Tripura hani jo to illegal migrants rock no identify khai ning NRC ri ban identify khai honestly to pung khadin shifting khadi amo sanga dina proposal bar bar jotong sala kya no karon chin thani omne ekta mato solution tong jeta o nang cap salo khana kan kai sakang NRC nawoi
nang nang hakai NRC khaye kabang ma state tong India wo Gujarat rimani wo UP wo burung jaga tong khari tangi chung tini Tripura simin chung burden nana ba obono ka chung a jaga wo compromise thangya chung kemno chung strongly oppose khai tong single agenda no chinthani kuno abo compromise kri tapsa khnaiman kha chini thani kuno compromise kri daran thani bang haina hai saimana ne musong nai je thasing sar Biswajit na sangmani hai je chini seat bari rinai eba six schedule elaka we pheklak abo bai ki jeng compromise khaida man ni sak bai thang opinion tamong na jeng to abno kun compromise khaimi adin mo sai ka bujak jeng kun compromise khaimi ani karon Tripura hawo jeng six schedule no simin no jeng nahar kang ka kai abo bai ngya abon bagena jeng sajak judino একটা negotiation থাকা কাই টেবুল তো নং ডিফারেন্ট আইডিয়া কিবা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন তে সালাই মানো তো মখাই কোন দিন जों যে অব হাইয়া যে जोंनो এডিসি পুরা প্রটেকশন রনাই কেও जोंनो সিট 50-50 রনাই আইবেয়া কোকং কাকাই জিনে একটা নেগোসিয়েশন ফাইমানো जों জুদনো আবার কাইসা অপিনিয়ন जोंनो जुदि offer जाखांगा काय बर तंथरो तार होदे हिन्या तंथरो किन्तु एडमिनिस्ट्रेशन पावर चिन बन थान तनो नांनाय पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर चिन थाने तंथु जम ताब्रम दे न मेघालय वो कबा म बर तंथं हाबने एडमिनिस्ट्रेशन सम जागो मेघालय बन बरन जागो किबा न आसामो न वाछु नायने आरो मुस्लिम तो हिन्दू तो हुनै साइ तो केदार एडमिनिस्ट्रेशन समझागो आसामिस बरन जागो अब आइकेन न अरुणाचल नायने दि जेटा अरुणाचल थाने नागालैंड थाने किन्तु सिन हाउस सिन बरन थाने एडमिनिस्ट्रेशन पावर करे हंकामनो जों একটা জায়গা গসিমানো যেটা পুরাপুরি সিন এডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার সিন জাগো রদি বড় তংথর কিন্তু जोंनो বড় অর তংগে जोंनो বড় বাতা ম রুল খাইজানাय बा एडमिनिस्ट्रेशन सी जागो रुथु ताई एडीसी जे तंगमो नाम पूरा लैंड राइट जेटा स्टेट गवर्नमेंट ते नाय मिया आबा के अलोंग विथ जे आरएफ जे रिजर्व फॉरेस्ट तंगमने आ फॉरेस्ट लैंड जतनो आबो सह खबुई जेटा 70% टोटल लैंड जे तंगमने एडीसी नि जे आदारो आबो पूरा रि रुथु ताई आ जागा जेटा बिनि सिक्युरिटी जे प्रोटेक्शन तंगनो नामने आबा के जनो रुथु प्लस आ जागा जे रिजर्व जे अनरिजर्व नि सीट तिनता तमने आपन दि रिजर्व खाइतु माने आबा हाय के जे सिन पूरा सिन ऑटोनॉमी द मीनिंग ऑफ द ऑटोनॉमी फ्रीडम जे आबो सुन मानाय आबो कासे रथु ते प्लस आगो जे आंथाय सामर जे एडमिनिस्ट्रेशन जे पावर जे स्टेट नि जे एडमिनिस्ट्रेशन पावर सिन थान तंथु सिनि चीफ मिनिस्टर सिन थान तंथु सिनि Deputy Chief Minister to tong Revenue Minister to abro ahke suno pura puri sini administration jago control ma tong nai aba ahke control tong ka se e kukumino sini thani right jesin right no sung san mani abo sung mane enjoy khaiman otherwise buni thani administration tong ka ke ba sung seat bari rekha 50 ta ke ba edc kun effect ge hani simin haina barbuli sai tong ka abo ba to kun ge abla karon Nagabo Simon is at a 6 schedule to Nagiraka. 6 schedule paragraph 3 Tong ADC has the power to enact law for the land allotment and land distribution. Tamsa ADC rock Ain Salamana Jetta Bini Jaga Bangnani Jaga allotment nani. Get the Aba Patris Boss Laita ADC Tamupana Ansik Claria Kiba Rusaria Tapana say Steady Tanise Andaro administration Andaro and Gabo Bakan among my Aban Bagino. So negotiation is japru thana pano aro to give and take policy magne ble hanga kai tabu sung saka so no jeta state ni jeta administration power sin thari tondi so rule khaine te addition je tongman je power tongman abu pura re di land power ni joto ko administration power taro tong tona and je amra norbe di e abu ahe gele sine ekta jata give and take policy a jaga sung gosi manu अब आने जे व्यक्ति को ओपिनियन किंतु एडमिनिस्ट्रेशन पावर करे चलो जतो कुछ री रेखा मीनिंगलेस सीट पर नंबर रेखा मीनिंगलेस का आसल तामोमा निनि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट एन्जॉय खाइना का निनि थानी फुल फ्लेजेड
administration power tong nang hai ke se nang ni borong ni development ni bagi nang wan sumanu ni borong na han ni protection nang wan sumanu ni borong na culture susu abro no protection khaina nang wan sugi manu otherwise bui se administration khaina bui se no dictate khaina nang bai ke khalai ne khlaime yagna abon bagi no je an borok je administration chalung manai an borong di sanana an borong bagi bai ke develop khaina khaya an borong di sanana an culture no hukum no development khaina khaya bin thane pura puri administration power to na hai kele yes sangoshi thang manu tabuk केब नि एगेन्स्ट न रक न नुगै मानखा जत त्रिपुरा सरक न काइसा प्लेटफर्म त बुइ नों न आ ताबुक मुभमेन्ट कमिटि नि कन्भेनर तै महाराजा प्रदुत न चेयरमैन सनामै जि कमिटि खाजाक माने बसकांगो त्रिपुरा सरक न एकटा प्लेटफर्म त बुइ जबाबो थानजागै या पिरि सेरनानि बसर तै त्रिपुरा सरक नि बागै हामकोक माने एबा सक्सेस मुभमेन्ट नों नम्बर देखिबानसक nang nai nai di sang puila ni simino jaban sang borok people human rights organization sin dopani right na tui sang sam khai tu documentation khai tu fact and figure sang sob sama abno sang ton tonu plus abni jagolo sang wan soka ekta platform tu na bagi hanga kai joto blog borok dal bidal motharok tubi ekta platform phaina nangmai abno wan sugune sang 2010 sang joint action committee of civil society ni khlai jaka अगर 2011 नि सिमे का चिन मूवमेंट शुरू होंका आपुर सिमे सं जतो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मोर दाल बिदाल तो मनो सं कोई सं बन कासा प्लेटफॉर्म तुबुई सं जतो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रोबाय ते उसन ऑर्गेनाइजेशन रोबाय सं ति कोकलाम चाबले जे बरनो सं कोई नर कासा जागा फाइदी थांगसां नीति प्रसाद बा बासिना हका काय थांगसा का से सं बासि मनाय हाइपन सं नुगु तो फन सं सिनी political party ro chung thang so tu bi maya abon bang belak ke dukho habra chung bakha thia haina hai tini chung joto civil society organization te usudra organization no pal khai haina hai chung rigo aba tini salse ya thanai ko vidhan sabha assembly election sakam chung pura 2 bosor chung try khai ke borno kaisa platform tu bui kaisa motha ngai bor fight khaina ba kiba kaisa alliance ngai fight khaina ba ngai judu no ajora rogo alliance ngai judu tini fight khai kai tini 20 ta sini bisigo sini borong than to kai tini tabu je bjp je sarkar goto tong mani je bor control khai to bor khai bangla kum ramni chief senator je maharashtra khai ma hai borok tini sarkar goto khai relia अगर तिप्रसा संग आ जगह 20 ता या जगह से पदता न संग तिप्रसा रिजर्व फाइतु संग माने थाकमु अगर ताबो जगह तामका सिनी आईपीएफ ति हेगा नयतन बिसिग आत्ता मंका पासंका तै भागे के जतन बीजेपी हेगा सिनी फैक्टर करि खं थाका आ जगह न सिनी वीक पॉइंट थाउ आवन बगन संग नायो काइसा प्लेटफॉर्म फाइदी न काइसा बुमुवंग या फनो alliance ngi to phaimamle manjui to phaimamle amon bagan sung khub koyu amon bagan chino chatumu toin thana eko chung miaw je meeting khlai kya dal bidalo chung ring tu kha borok phai kya moharaja bu ko sikya ga belai ke hamai maru jata jata regional political party che changa ha civil society borok chung ring ma bagi borok phai kya sabo political party ni leader sok phai kya bumol eko tabok INPT phayo ga ga ni NCT phayo gakani ni IPF ti ro bo phayo konglap sabla thani gakani ni TPM ro bo phayo gakani ni TSP ro bo phayo mane joto bo bo tomor chung joto no rigo phala phayo konglap lo sab sale pe share bo klale kento asol decision making go gaka kaise se platform tu bi beya gaka mon bukha sao te bukha yogo amro koina musuga joto siniti phasa sinai numnai te kamyam se tongnai lakha para kari phana ken wan suna ta rumle wan suna rungo wan jongmo jara ta ga par no joto no ma kai no joto chaito man sak sino leader no kaisa motha tum na bagai no chaitok di kunu dino omo ani party si aga ni party ni chaya no phana ta sadi chaya no ma sanai chau no ni ma sanai amun bagai no pal khai jeng judu civil society kaimi am jare tongnai keba aguli haro go pana tongnai rok judu kok thangsang ni ma khakai sing all leader ro se kok khana ni manu all leader ro tu bi manu karo nang se buji la ya ani
ani interest ni bagi ani lab ni bagi sima tongo ni lab ni bagi sim nu aba ke sing bagi to pano sing ten ko phiong nai ba phiong ma ya tini sing nang nai ni Mizoram YM Young Mizo Association bor jot ton strong civil society je bor dis na ho political party aba ma khano je bor dis na ho je government of politics tong na je government form khaine bor bon khong ma khano aga aba ka hai system amon bang tini bong na hai jaga ro go buine han bor thange aro powerful ngi mani kiba asroi nei mani tong thok sa thok bor tongi mani ken si dor khe chang tamo ba ane kaisa lab ne bagai ane phaida ne bagai ang tini joto kusu khlai man aba he poisor so sum tongu kena kha kha jaga se bial ni borogya kom se kom sawi ngi thangna to tong tong le do phano sa habja go khunga kai a kisi sa mama no naya oi ane do phano thangso tu bui an do phano bagai ang thui pan manu aba ke bakhari phai ka to tini do pa ke unko piring porangla khumu gomono sana musu tini buba kaisa ne busarok judu no kok khanaya kathalaya angla to ka buma tamung nei ba a buma ba santi mangla a buma kama no bo mukti ru khaim no bo o hana yakar ma thana nga jepur buma ba ke tu khona ke ka bin mokol ne mukti payang tong phuru ga kai o busarok ki khamui da bana bo thangi da bana bo buma sarai na nanya a busara ha ne sarai mu nau e aba he tini chini do pharok sarai mu nau tong tong kara buma kok khana ne bagai abon bagai tabu pharo jora tong khu se civil society usro organizations NGO chu chu pal khai chang thangsang thangba ga khai sino leader ok jata dal bidang lai tong mani abro chang thangsa ka thumsa tu bi phai manu kaisa platform tu bi manu ang boro bo tini phaya hina boro bo phaina hanu kentu arabo tai chini civil society tai CSU tai NGO ro bo haino mon phaida na bagai bor ta katha di ta thani ta phaide hana bo tong tong abon bagai tini boro bo space manu sujog mani kaisa platform phayam to abon ani je wat sumur je chung samuta tin nu mani ang hai no hai yang da Biswajit phaching phai nai 4 December je puru cabinet cap no green signal jago adino sunno nugui mankha je Assam haseni MLA stroke assembly ni floor no thui protest khalai mane te mian ni salogo bo horogo bo chung nugui mankha Assam CM ni nokbus kango horrok no chung lai naked protest khalai mane phiaba chung balai kha khammani kok Tripura hasen Tripura MLA eba minister thung organization thung abo hai kotor movement je 5 tarik INPD ni movement no kari norog ni TSF ni lai thangna 30 tarik 8 tarik abrok no kari te kaisa pa no movement kotor nuglia phiaba chung saima no tai norog ni kho khana ka kef implement khangke Tripura sarok no jotoni abo effect nai ge bahai wan chok chung teibu khanang le movement khalai khang ka ke wono klasai man khamo ni buni haserang na sikining bahai phirok dasingo ang je nang sumche sajagli he matong khang je bon ni bepare actually 10 tarik all the press meeting pa kya je notice bon neso by kobjak Tripura bo haino same kaino khaijaka ebong same press meet khaijaka ebong abo notice bon angnai haipano amani sekang se chin ora hawa tabuk indefinite from 9 angkai TSF already joination committee ni member gabo including jeng bono fully sini to ajaga ton tongo gabo bon jeng 100% success khane katabuk je nang sungmani je chini hani minister rok MLA rok tamni bagai tini jeng ajaga thangimania chini hawa ektan karanong mano bakha joton musungu chini hani MLA ro jeng kok saka tabo chini IPF leader so jeng kok saka moni te onek bar brok musungu haipano brok brani organizational kisa brani problem tongo bro amon jono sawo haipano brok jono uklokti jono samothon khaine abo jeng mankha klut ar abo baskango agawnai ar thangnai chini 8 tarik January rago brok jono ruling party tongkhon chubakha kai am haya je chini hawo
যে রুলিং পার্টি মানে চিনি রুলিং বলতে বিজেপি তো जों তাও বরক তো রুলিং দङ যেহেতু আইপিএফ চিনি সরিক দङ চিনি थांनाय 29 तारिखआव চিনি বরং गोनां मिनिस्टार চিনি शर्मेबार bo kaham strong oppose खायखा चिनि को अमित शाहनि बसकांगो बा kaham oppose खायखा ताइ म जोंनो अनेक किछु कारणे जों माइनरिटी थांका चिनि पपुलेशन रेशियो प्ले कमी थानाय अमजक साइ बो कब kaham को एलिब्रेट बो खायखा एवं बो कन्विन्स खायनो चेष्टा खायखा हाबेनि बीजेपी नि माइन्ड तो जागाया बरक डिटरमाइन सेम कांगागे सो डिटरमाइन बरक फिक्स खायजा बरक पास खायनाय ओंखाय मुभमेन्ट एकमात्र सम्भव जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि भয়েস रहननि ओंखाय मुभमेन्ट सारा कोनो बर रकनो गखाया माने उनको नाया था तामने बनो इंपोर्टेंस नाया कारण डेमोक्रेसी वे मुभमेन्ट नो इंपोर्टेंट मुभमेन्ट थ्रू तो नों जो तो नि तामनाय अंगरक अचीव खायमानो निनि जतगुला मानथाय अचीव खायमानो कारण नों भয়েস खाया नों कस का बियांगा के नों बाके दूध मासाना सा बुमन दूध गान बगै इम्पोर्टेंस हाव जे बरं थानि कायसा कक दङ दुर्बल बाय बरक दयानि सो माने वीकर सेक्शन बाय कोनो कायसा बरक माने अंक बरक बननो इम्पोर्टेंस रिया गाम बगै जों स्ट्रांगली दिनि हायदों जों स्ट्रांग अंथाय बखाव जों ताय इंलिया ने साइ दं खायथाय सुग्रिया कारण जों ताबो डु अर डाइट पोजिशन दं करेंगी या मरेंगी तहि नों सोंमने जे क्वेश्चन जों चिन हाव मुभमेन्ट खाय सक्सेस दङ अंनि आबो खां साइमनिया किन्तु चिनि जों तांगै जों सगां सारेन्डार खायनेबा अंनिया सान सगां जों ताय इंलिया जों तामु सानबा कारण जों कस खाया को मुभमेन्ट तिब्रा हाव मोनसे टाइप कटर मुभमेन्ट नांगौ जों जेमन थांनायो आईपीएफ रुट ब्लॉकेज जे खायमानि अमसेपन कटर तिनि हायदिन टाइप जों मुभमेन्ट खायने नाङै दं कारण मुभमेन्ट खायके न सेन्टर जखन मारिंग नै हेसे अब चिनि कॉन्फिडेंस दं अनि मुभमेन्ट जगैके बननता इम्पोर्टेन्स रनासा गान बगै चां कोइने मसुं गबनो तिप्रा सावनो जों ताबो यूनिटी बेले इम्पोर्टेंट कारण विदाउट यूनिटी नों बसकाङो आगय मानिया कक सेतंगो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल आं आशा खायो बिचिनि बसकांनि जे प्रॉब्लम्स ओ प्रॉब्लम्स कोनो पॉलिटिकल पार्टी हता चाके सॉल्व खायमानिया किन्तु चिनि बसकां कायसाङै मानो जे यूनिटी हांके जों गोबां प्रॉब्लम जों सॉल्व खायमानो आं वान्सगो इम्पोर्टेंस ताबो जों यूनिटी बेले इम्पोर्टेंट कारण यूनिटी नि चिनि बसकां लामानो बसकाङो सनो गोबां मानसिनि मानथाय सक्तायना सनो बसकाङो तो फाइनाल मने खाय आमफ्राय आं कयनाय बसकानि चिनि स्ट्राइक जत बरक जोंहा बा सामिलुं फैथों बिकज अफ चिनि दफानि कायसा अस्तित्व लराय खायनि बागै माने चिनि एक्जिस्टेन्स नि चिनि संग्राम फाइट चलि दं लेखा हामबाय ते अबहायकेन पाइथाक कयमुं बा पाइथाक सामं फाचिं आं दारानाव सोंनानै मुसुंनाय जे थाङै दंना इबागै तिप्रा सारक दिनै उल्कुक बसकां नासेगियावै बुइनकिरियावै जों बाइके 9 तारिखनि सिमि आबो खाजाक रिजरानि बागै बन्द होननानै थाङै दङ तिरुपुरा हास्टेबो लाइबुमानि बिजाबो सैजागानो हाय मा दं तै 10 तारिखआवबो नेसुन बाय साकलाय जाखायनो हाय बन के 10 तारिखआवबो आबो अलरेडी यांगो नरंनि जयनलि बन्द बतं फिरुनो के हास्टेनि लुकुरक न कचाक गुफुर गख्रां कर्म हनलाया वै बाइके नों कयमुं नारगनाय पाइथाक चिनि खरांनि बिसिं बेलाके हामबाय आङोबो नखर चिनि खरनो बिसिंति कक कसाना मुसुं कायसे एग्जांपल खाय मा सावनो जेटा बेला इम्पोर्टेन्ट सामी बरक सामी होनो कायसे बरक दङ नरवे वो ताइ फिनलैंड रासिया स्वीडन और 4टा कान्ट्री बरक दङ टोटल पॉपुलेशन बर 4टा कान्ट्री ngui मात्र अराउंड 80,000 से बरक दङ आगितेबो बांगमन बरक तमखाय बुइरक बा सातक पितक जागै बरक सामी होनो सैनापान जे किरिजाखा सेस मेसक बर वान सुका जाता जों दं सुं सुनका जों पासो थांसनायका ताक थैके पालके थैले नै थैया हंकाबा जों बासि सिमि तंना हंकाबा जों सामी सेयाव आलका बुमरो सेले थालायसेनाय आबा हायके बरक दिस नालायका दिस नालेमान यागुलो नरवे वो 200 जन सामी बरक फातर अंकका बाइक अंकका जे बना जागाव कायसा बरक जे तम जागाव कायसा दाम तिसानाय बान तिसानाय जेटा को दुमुनि दाम हायके आज अरखान बरक साइमा गाव शुधु दाम
or tisha kuno lab kari tom kasi borno dong so khana bang se bor tisha na yo ne abo saima me ja golo ka bor United Nations jeta mechanism jeta bono right human right no ti bor fight khe khaima bor indefinite bor khaima khai suka ses beso ka bor no whole world prithvi se bor no jara mar ka bono ko khana na bang ko khana man ja golo tini bor ang short ka sasini tini borok Norway country wono boni sami parliament hani to আর স্বামী পার্লামেন্ট তম বড় দিশ নাও বড় ডেভেলপমেন্ট বড় এডুকেশন বড় কালচার যত কিছু আর নরওয়ে গভর্নমেন্ট তাম খাই বড় যে বাজেট অনুসারে যে অংশ বাজেট অংশ নাই আবার পুরা টোটালি অ্যাডভান্স রিমারু বড় আবার হেকে কাইসে স্বামী পার্লামেন্ট নরওয়ে তংবা বাইসে নিনি সুইডেন নিনি ফিনল্যান্ড নিনি রাশিয়া তংনাই আবার গভর্নিং থাং বড় তিনি পৃথিবী যত কম মানে পপুলেশন বরক সে তিনি ফাইট খাইয়ে তিনি বরক তিনি স্বামী পার্লিমেন্ট মানে মানু তিনি বরক কুকুসু খাই বনি কামু সুমন চুমুই পুরা ওয়াল ইন্ডিজিনাস বরনতি एग्जांपल কক সাইত মানু जों তিনি ত্রিপুরা সার 12 লক্ষ 6-7 হাজার বছরনি চিনি লাইবুমা তংতং চিনি রাজবাড়ি नायथक दं दं और नोटिस केमन थानजे करी ओ इंडिया ओ समा है नायथक केमन थाने करी आ बरक से तिनी किरिजंग से कक सार गया पाल फाया थांजांगिया एप्लिकेशन सामने दुसुनाय ताबुसो तार माने आन बखा करै आं दफानो बासिनानै आन बखा करै आं जाता आनि बखरति से आं बासिनानै आं तामनाय बुनि तलामा तंगिना बासिना आमन मांसा जों नायलायसु आमन मांग 3 दफा खमा जाक तिनि जुदि न दफा कुकुमै दफा ना हामजागो हाना हामजागो माना हामजागो गाय तिनि जों जत पाल कायसन गाकाय तिनि खाना न तो त्रिपुरा हाना जों तासे फिरगो मानो जों अ जराव किन्तु जों जतन थै गरै थै थान्दा जों जतन थै थान्दा जों हामजागे साकसन हामजागे दफाना हामजागे अ हाना हामजागे आमन मागे जों तिनि फिरिं परय राजनीति बदलबो गबामा जतति थांगाबो जतन बदल गबामा आमन मागे आं नुहुर जागो जेता जों सागना हामजागे दफाना हामजागे सागना जा हामजागे बाके दफाना हामजाना बा ai aja ka chung tong tong gabon an koi mu tini sini khorang bising tibo phadi ang sak sitra pano ani sak la hamjano nago ang sak kri phano ang ani je tong thai bai no ang bokhor ti se tong nago abon bagar phadi tahuk tai buhuk tai okra chakra tani sak salai tani se kusu tai sarai no ma ko bugo o jora wole phadi so joton pal khai kaisa jaka phailai sini kaisa साथी तला फाइलाई थैके थै थांगे थां फाइदे फाइट kai थालासिनो आं अब गसारा पाइ थांनो पाइनो सा ताकासे कक साना मुसु कारण इनकारेज खाइना मुसु अन चलो काइसा जागा तंगो अब हंगा काइ पासिगाट आ जागाव काइसा दाम जतन से 3000 मेगावाट तिसानाने जखन फाइफ्रु हंखाइनो आ जागन बर पुरा कामी आमसे जतन उथुगि रह जाबैने बर थानाय ओलका बर काइसा कल्चर उनको काइसा तंगो बर थैके जतन पालके थिनाय थैया का जतन पालके आरो नगर थानाय ओलका पर तम गोसिका बर सालाका थैके जों थुन थैलायसिने तब अन सिनि कामी सिनि हानो जों अर दाम तिसानाने जों याकाया जतन काइसा हल थाङै बर जतन गोसिलायका जे थैना गोसिना राजी बर गारि कादि जे थैया अर तंनाय बर आरो थानि आबा हेके बर नालायका जे दफानो बर खामजागे जे दफानो फालनाय हेके बरनो पूरा कामयाब छ मिलुइ बरनो शास्त्री माने मनु बता खिरु ना बरनो खाउइ पानो ना तियो खिता रहना बलंग फानो रि रहना अबा हेके शास्त्री मन कासे कल्चरता हेके बरताम खाके सिनि विजय ताराम जेटा मन लिदा सिनि साक्सालाय बरताम खाके आरो बर पूरा जे थैना हेनि गसिउइ जत गाडी 13टा 18टा गाडी उबर कालायखा काले बर प्रोटेस्ट थालायखा आरो एसडीएम डीएम आरो मन्त्री बीएसएफ आर्मी जतन सीआरपी फाइबेका बर आजाको जतो आर्मी रन गाडी बीएसएफ रन गाडी सीआरपी रन गाडी जतन
DM 미니스터 가리 속삭 키르베가 속삭 빼면 버럭버럭 삭삭 되나라지 탈라가 알았다면 가게 메셔브라 아르미로 구리 자로 लागलिया बर उसुली माथाका तिनी आमुन बागे बर तिनी हामारका मन काबिनो मारका बर आरो ताबुक केबो थांबाय आरो जे डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट खायना हने ए आमुनो इको मियाव गुवाहाटी उसगांगो गुवाहाटीव तंगपुरु बमिटु काइसे टेस्ट मुनि बकक सापायो जों सीएबि नो कासना हगाकाय आइदा जों थैनाय आइदा नों पास खायदि गाबोन आदिनो सालाय बुखाबनो जों जतन नों तो पावरफुल नों तो मिनिस्टार नों तो होम मिनिस्टार जों नों इसा खायके तिनि जों बुलडर जाबानो जों दंस खायमानो जों कबो साबुजा खायखिनि मानो गाबोन बागे तिनि जों 12 लखतिफ्रा सा सिनि जत हुकुम मुकुम तंग तंग जों ताइ साबनो किरिसेनाय जिंकियर मुनि बुनि स्लेब बुनि लेबार गदे जों बासि तंलायनाय नायकिबा जों चिनि हा आनि हा हनि जों बखरतिसे बासिनाय बबायका बासिना मुसुं आनि हा आनि कक आनि मा आनि कालचार आनि हुकुम मुकुम हनि जों जुदि बासिना हगाकाय फानि जों जतन पालके फायलायने थिके जों थैलायनाय अदरवाइज जों बुनि याकं तलब तंनाय बुनि याकं सुइना हायन दिना हायके ब्रामर फायके बुनि याकं सुइ तिनलायनाय आबाके नंलाय तंनाय का आके नंलाय तंसिनि तै जों फाइन खायना नांगिया तमखाय आं तै जों तिनि अर जों तेसे बचन अर आसुकजाक जॉइंट एक्सने आसुकजाक बरपि ह्युमन अर्गेनाइजेशन आसुकजाक जोंले थिके थैथानाय तब दफन बागे थैनाय जों फाइट खायोले जों कुनदिरा आसुगले तंगिया आबन बागे कासे इंग्लिश में प्रभाव तंगो इट इज बेटर टू डाई इन द यंग एज फॉर द कॉज देन टू लिव लाइक अ वुल ऑफ ट्री विदाउट बियरिंग फ्रूट चराय फ्रूट नो थैमासाव दफन बागे हुदा थैयावे हानो बुरा खाइ तंगारो दफन बागे कुनु मुग सपन खाइबे बुनि सेलंगे बासि तंग कुनु लाभ करे हने हेमा हाय आबन बागे जों तिनि अबो आइके दिस नालायख्या जों थैलायसे नै बाक्सा खायनो थांना हगाबा बखरति साइड थाङै तंलायने आबाके दिस नालायनो तिनि जों जत पॉलिटिकल पार्टी सीएस उसर अर्गेनाइजेशन जों रिङै जों अर तिनि कुथुमै तिनि बन्दागलाय आबन बागे लाना कासे कयमु फाइदि जों कुनु कसा गुफुर हिनावै दफा कासे बासिनानि क कासे तंना बागै तमु कासे तंना बगै चामु कासे साइ आगिना हाके सीसीटीवी फाइमा हाके फाइनाबा हाके न फाइलेनो ताइ जों अबो साइमानो वामा करिबा वाक्सा थाङो बन वहादार नाय तंखाय फाइदि जों आ वहादार नाय बरदां मालायनो दफानो बासना बागै जों अबा हाके सिनि बसापुतिनो सिनि फाइनेन्सियल न बासना बागै फाइदि अबा हाके पाल खाइ खाखला फेरलाय फादि फाइलायनो आबो आबनो आदि कयमु ते कसारमु केबो आदिनो हाबा न याकरै बल फालमन पनो याकरै अफिस आतलो न याकरै फाइबेदि पाल खाइ जों बासिनो तख बासि लाइसिनो बासि खा जों जबा खाइलेनो जों थैलाइसिनो हने मा कयो बेले बेले के हामबाय चिनि खरां नाय तंनाय जत दाहुकदै बहुक सं नरक बक खनाय मान खना खलाय लाइसिनाय इंयाखे लांमार लाइसिनाय आबो हायनो खाखाम माननि लगी लगी जों जरा हामियाव तंमानिबा दाबुक सिमि जरा हामिया अंलियाना अतिप्रा सारकनि सिगांनि सिमिनो आजाइमा जरा सिमिनो लांमा चया साक चिनितिप्रा सारक बाहायके बियाल जोंजाल थाङै तंनानै नाव फिया बाबो हायके जोंजाल मां दाबुकनि अतिप्रा सारक थाङै तंमानि हाय जतनि न बसाबुतै दङ आ बसाबुतैनि जराव फानो तै बुसुक बसानि जराव फानो यगमुं फासिदों आबो हाय नाहार मुङो बनो जबाव अंखरनानि सानमुंबो अंखरनानि जरा फाइ सकबायका नै आबो हाय खरां कासामानि नरक नुगै मानकना तियाबो हायकेनो चिनि खरां नाय तंनाय जरो ताहुकदै बहुक संनो नरक नबो पाइथागो हामबाय मायाफोर नरक जरा कलकमा चिनि खरांनि कक सालाय पान्नाबो जरा रुबै नाय तंमानि बागै फिया बाबनो पाइथागो चिनि खरांनि बखाकदै सानानि मुसुंगो एबा कयनानि मुसुंगो तिनि निजे नारवाय खरकनैनि खकै साजाकमानि हाय कहिजाकमानि हाय अबो कायसा पलिटिकल पार्टीनि एजेन्डाया कायसा पलिटिकल पार्टीनि सानमुंया दिमानिया अबो तिप्रा सारक थाङै तंनानि बागै सानमुं थाङै तंनानि बागै माननानि अ मानमुं आबोनि बागै अ चबाबो जत तिप्रा सारकनि चुबासो नांगो जत तिप्रा सारकनि खरां नांगो जत तिप्रा सारकनि याप्रि सेमुं नांगो आबोनि बागै चिनि खरांनि बखाकदै पाइथागन अबनो कयनानि मुसुंगो ते अबनो सानानि मुसुंगो जों बसकांनि जरा रगबो
tamo 8 tarik thung tamo 10 tarik thung tamo 9 tarik thung o bill no kebengui dalbidal mothani dalbidal bodolni dalbidal organization ni movement rokno tei jisik manchak jeng phunuknani chaitoknai tei phunuknai norokno aboni bagui paithago chini da Adv.Anthony tei yango sarbi hejidno paithak chini khorangni hamba yaphari tini ni kok salai panda jeng orono mathak laisina jotono khulumbai kya